Oprosti, šta čekamo? Tebe. A nećeš me pitat nešto? Ne. Bok ekipo. Bok! Ova ljepotica se zove Ivana, ja se zovem Petar. Mi smo vam ovdje izvan okvira i sviramo u grupi Majales. Nalazimo se na malom, velikom festivalu u Petrinji. Danas su s nama komarci i uz komarce koji uopće ne smetaju su Detour i Majales. Jako nam je dobro, spremamo se za nastup, sunce je pri kraju, ali mislim da je ovo idealna prilika da vas pozovemo da sutra dođete na drugi dan festivala na Matiju Cveka i da se dobro provedete koji mi večeras. Rijeka Kupa, jako je toplo, jako je lijepo, uživamo. Bok ljudi, ja sam Nenad Borgudan, grupa Detour, evo imamo koncert sad poslije Majalesa, Majalis je bio divan kao i uvijek. Je nešto veliko. Evo ga. Pa evo, dođite ljudi, da se družimo, da se zabavimo. Bok. Love you guys. Pusa, bok! Dobrodošli na drugi dan malog festivala u Petrinji. Bok ljudi, ja sam Matija Cvek i toliko mi je drago što smo tu kraj Kupe. I ja vjerujem da će biti jednako fenomenalno kao što je bilo jučer i na Majalesima i Detouru. Mali festival Petrinja, ja se nadam da ćemo ovo pretvoriti u tradiciju, da ćemo svake godine biti ovdje, a večeras naravno ćemo napraviti najbolju feštu, jel to? Ovim putem želim se zahvaliti definitivno pokretačici svega ovoga Lani iz Aquarius Recordsa. Ona nas je sve okupila i vjerujem da se ljudi isto tako dobro osjećaju jer osjećaju iskrenost u organizaciji i zabave ne nedostaje. I zato hvala Lana i pozdrav topli svima do idućeg glazbenog druženja. Vidimo se. Kad sve je crno bijelo, kad plesao bi na suncu da stopala